U Srbiji ne postoji zakon koji reguliše rad hitne pomoći, zbog čega je trenutni broj terenskih ekipa u našoj zemlji daleko ispod potrebnog. Više od 1.000.000 ljudi na čak 39% teritorije Srbije nije pokriveno službom hitne pomoći. Manjak ekipa i vozila, dotrajala oprema, nepostojanje protokola i organizacije razlozi su zbog kojih neretko dolazi do propusta u radu hitne pomoći. O tome šta je potrebno da bi hitna pomoć zaista bila hitna, razgovaramo sa Dejanom Zejnulom, osnivačem pokreta Pravo na život Meri, i sa doktorom Daliborom Jeftićem, načelnikom službe za zdravstvenu zaštitu odraslih u Domu zdravlja u Svrljigu. Dobro jutro doktore i vama, dobro jutro Dejane vama. I hajde samo odmah na početku da podsjetimo mi naše gledalce kako je nastao upravo vaš pokret Pravo na život Meri. Pa pokret je nastao pre 2 godine, nakon što je moja supruga preminula. Hitna pomoć je poslata sa zakašnjenjem. Posle prvog poziva nisu intervenisali. Podsjetit ću samo, to je bilo u periodu vanrednog stanja, policijskog časa, kada nismo mogli nigde da izađemo iz kuće, gde se praktično očekivalo da ipak hitna pomoć bude na nekom višem nivou i sa višom svešću da radi. Dati su simptomi koji definitivno predstavljaju urgentno stanje. Kažem, ekipa nije poslata, došli su posle drugog poziva, izgubljeno je sat vremena. Ja ne kažem, praktično nisu joj dali šansu, ne kažem da bi preživjela, ali nisu joj dali šansu da preživi. Posle toga, šta se dalje dešavalo u urgentnom centru, ona je ipak pod nekim sumnjivim okolnostima i tamo preminula, da tako kažem, još uvijek nije tačno utvrđeno šta se sve izdešavalo. Očekujemo da posle 2 godine se završi ta vanredna spoljna kontrola. Uspjeli smo da izdejstvujemo da se uradi vanredna spoljna kontrola. Sudski, kažem, postupci neki su u toku, tako da vidjet ćemo. Ali u suštini razlog da osnujemo službu je bio taj kada sam ja pitao pravnicu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć zašto nisu ispoštovani protokoli koji predviđaju da su simptomi koje sam naveo, da simptomi spadaju u prvi red hitnosti. Otprilike, da parafraziram odgovor bio, pa to su samo protokoli, to su uputstva, ne postoji zakon koji bi definisao da mora lekar da postupi po tim protokolima. Praktično, od intuicije lekara nam zavisi da li će nekome biti pružena šansa da se spasi život ili ne. Dakle, zvanični protokoli ne postoje? Ne. Dejane, vi ste od tada napravili kartu pokrivenosti službe hitne pomoći. Šta ona pokazuje sada? Kako je organizovano u ovom trenutku služba? Pa, pošto trenutni zakon koji ima, zakon o zdravstvenoj zaštiti i uredbe, propisuju da što se tiče zavoda, to dođe na nekih 30.000 stanovnika da treba da postoji jedna ekipa, dok u manjim mestima, odnosno službama pri domu zdravlja, to dođe na 25.000 stanovnika. Veliki broj postoji opština koji ima manje od 25.000 stanovnika. Oko 39% površine cele teritorije, ne računajući Kosovo i Metohiju, nažalost, nisu pokriveni, nemaju zakonsku mogućnost za osnivanje službe hitne pomoći, što je preko 1.000.000 građana. Rukovodioci domova zdravlja, oni savjesni se snalaze, pa onda tu gde ne mogu da gde nemaju zakonski osnov da osnuju službu hitne medicinske pomoći, povlače lekare opšte prakse da dežuraju u ambulanti, osnivaju ambulante hitne pomoći pri opštoj praksi, što opet dovodi do nekih drugih problema, čekanja na izabranog lekara i tako dalje. A i taj lekar koji dežura u ambulanti ne može da izađe na teren, nego kada se desi urgentno stanje u ogromnom broju slučajeva, zovu onda pripravnu ekipu dok dođe lekar od kuće da ostane u ambulanti, onda tek kreće. Tako da je to, mislim, jedna da zvuči zaista kao jedna preduga procedura. Tako je. Kako se uopšte određuje broj ekipa hitne pomoći trenutno kod nas? Naprimjer, i na nivou Beograda i na nivou svih drugih gradova? Pa, to je jedna začkoljica, pošto nemamo normativ koji su posebni za službu i posebni za zavode. Kao što sam rekao, za zavode je propisano da na 6.000 stanovnika postoji jedan lekar, jedan tehničar i jedan vozač, dok je za službe to na 5.000 stanovnika. I s obzirom da se rad jedne ekipe organizuje u 5 operativnih smena, to bi trebalo da znači da se ima jedna ekipa na 25.000, odnosno 30.000 stanovnika. Ali s obzirom da je zavod kao zavod posebna zdravstvena ustanova, rukovodioci vrše organizaciju rada i broj lekara, tehničara i vozača koji im pripadne
raspoređuju na različita radna mesta. Pa se tako dešava da iako, na primjer, Beograd koji ima 1.600.000 stanovnika, bi po tom nekom normativu trebao da ima oko 290 i nešto lekara. Oni imaju toliko lekara, ali to nisu lekari kada se podeli u tih 5 operativnih smena, to bi trebalo da, kada bi gledali ovako, oko 50 ekipa da bude. Ali to nisu ekipe. Razumete, oni ih raspoređuju u ambulante, raspoređuju na druga radna mesta i oni imaju zakonom propisan broj lekara. Ali zakon ne prepoznaje lekara, tehničara i vozača kao ekipu. Da kaže, mora da bude toliko ekipa. Ne znam da li možete da me... Ne, ja pokušavam da... Znači, mi imamo Gradski zavod za hitnu pomoć Beograd, recimo, ima 293 lekara, 293 tehničara, 293 vozača, s tim što svi oni ne rade kao terenska ekipa, nego je, recimo, 50% njih raspoređeno na druge poslove, da rade u ambulantama ili na nekim drugim mestima. Dakle, broj postoji, ali za mnogo drugih stvari. To je sve ukupan broj. Tako je, nije konkretizovan, nije prepoznata ekipa kao ekipa u tom slučaju. Postoje mesta i gde nema uopšte hitne pomoći, zato idemo mi sada kod doktora Dalibora Jeftića u Svrljig. Doktore, kako funkcioniše, zapravo ne funkcioniše hitna pomoć u Svrljigu? Vi zapravo nemate ovu službu, vaša opština ima 12.000 stanovnika. Sad, koliko ima lekara u domu zdravlja i kako je organizovan njihov rad? Dobro jutro iz Svrljiga. Tačno je, mi nemamo zvanično službu hitne pomoći, već služba opšte medicine ima dežurnu službu koja funkcioniše koja u stvari pruža hitnu medicinsku pomoć. Otprilike oko 15 lekara, uvek je neko na bolovanju, na odmoru ili na specijalizaciji, tako da lekari u prve 2 smene, kada radimo, da kažem, redovan rad kao u svakom domu zdravlja, prvi lekar koji je na rasporedu zbrinjava hitno i urgentno stanje, znači u prvoj i drugoj smeni, a onda od 20 časova uveče do 7 ujutru dolazi dežurni lekar koji je takođe iz službe opšte medicine, takođe medicinska sestra i vozač. Dakle, mi pružamo zdravstvenu zaštitu i radimo posao hitne medicinske pomoći, ali kao dom zdravlja bez organizovane prave službe. A kome se vi obraćate ako iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da ukažete pomoć nekome kome je ona hitno potrebna? Kako funkcioniše to? Mi 10 godina već imamo jasno pisane protokole kako radimo u tim situacijama i kao što je gospodin Dejan Zenel pomenuo, kada primimo poziv da se radi o saobraćajnoj nesreći ili o nekom hitnom stanju, mi ne smemo odmah da napustimo zgradu doma zdravlja, već moramo da zovemo pripremnu ekipu, pripremnog lekara, sestri i vozača. A kako to funkcioniše? Jel ste imali nekada primer gde recimo zbog toga niste mogli da ukažete nekome pomoć na vreme? U zadnjih 10 koliko ja radim u domu zdravlja, sigurno. Tako da je to, ali preopterećenost lekara i sestara. Doktore, samo bih vas zamolili da ponovite odgovor na Anino pitanje, pošto zbog problema sa mrežom nismo vas čuli najjasnije. U zadnjih 10 zdravlja to se nije desilo. Znači, mi zaista dobro funkcionišemo. Ima jedina stvar što je uvek malo ljudstvo, pa smo uvek preopterećeni time, jer mi nismo hitna pomoć i nemamo neka prava kao radnici u hitnoj pomoći, a to je recimo radna nedelja u hitnoj pomoći 37 sati, moje je 40 sati, onda godišnji u hitnoj pomoći 40 dana, maksimalno 30 dana, nemam sistematske preglede na svake 2 godine i tako dalje. Znači, ja sam lekar opšte medicine i kao takav se u fondu tretiram, a nisam lekar hitne pomoći. Ali zdravstvena zaštita i pružanje hitne pomoći nikad nije bilo dovedeno u pitanje. Da, sad, koliko hitnih intervencija imate mesečno? Postoji li neki, na primjer, u 2021. ili od početka ove godine do sada, mesečno koliko ima hitnih intervencija u Svrljigu na 12.000 stanovnika? Taj tačno podatak ne znam, ali u smeni desi se da bude 10 do 20 pregleda. Ali teritorija opštine je 500 kvadratnih kilometara
udaljenost sela je po 25 km prema Staroj planini, prema Aleksincu takođe, znači to je 50 km. Mi smo u centru Svrljiške kotline. Razuđenost velika, saobraćaj prema Staroj planini, prema Timočkoj krajini, stalno saobraćajne nesreće, stari ljudi kojima je bitno potrebna zdravstvena zaštita i veća potreba za hitnom medicinskom pomoći, povrede, ljudi se bave poljudom, letište povrede, traktorima, gušuma. Zaista jedna ozbiljna situacija na terenu. Hvala, doktore. Dejane, vaša organizacija se zalaže za donošenje zakona o hitnoj pomoći koji trenutno u Srbiji ne postoji. Vi ste takođe i u radnoj grupi za izradu zakona, pa kako bi trebalo hitna pomoć da bude uređena kada je zakon u pitanju? Realno, niko ne može da kaže sa sigurnošću kako bi trebala kod nas, pošto još nisu vršena nikakva istraživanja ozbiljnija. U kom smislu istraživanja? Kad kažete, mislite na opremu, ne istraživanja koliko ima, prvo, sad ako bi ušli u tu priču, mnogo bi daleko išli, ali treba videti prvo kako definisati šta je zloupotreba poziva. Dosta ima, znači da se nađe prvo optimalan broj realno potrebnih poziva za intervenciju ekipe. Onda naći način da se ti pozivi koji nisu urgentni, a koji se zloupotrebljavaju, znači treba prvo naći definisati šta je zloupotreba poziva i da se sankcionišu, kako bi se smanjio preveliki broj poziva koji postoji definitivno, jer ljudi nisu... Kako može se uopšte sankcionisati neko kome je loše, ima subjektivan osjećaj da mu je potrebna hitna pomoć, ali postoje način? Postoje način, ali mislim da nemamo sad vremena o tome. Mislim, možemo o tome da pričamo neki, ali definitivno postoje. Mi smo našli neke predloge, smo dali. Hteo bih da spomenem, znači mi smo u toj radnoj grupi pri Ministarstvu zdravlja za donošenje predloga mera za unapređenje rada hitne pomoći i tu zaista, ja kažem, posle 2 godine sam se oduševio jer smo naišli na jednog pragmatičnog čoveka, gospodina Jugoslava Kelečevića, koji zaista želi da unapredi rad hitne pomoći, ali pored toga smo i osnovali našu radnu grupu, internu ekspertsku radnu grupu pri našem pokretu gde su lekari, načelnici službi hitne pomoći i ona je podržana, mislim, taj projekat koji sprovodimo je inače i podržan od Helvetasa, građanskih inicijativa i vlade Švajcarske i u okviru tog projekta, da kažem, smo došli na zaključak da bi bilo jedan od predloga koji smatramo da bi bio najbolji, to je da se broj neophodnog kadra izračunava na osnovu broja stanovnika upravnog okruga. Da se osnuju po upravnim okruzima dispečarski centri i da se na osnovu, kažem, broja ekipa koji se izračuna na osnovu broja stanovnika upravnog okruga proporcionalno podeli svim manjim opštinama, odnosno svima u tom upravnom okrugu. Reći ću, na primjer, ako imate, da bi pojasnio, ako imate 5 opština koje imaju, jedna opština ima 70.000 stanovnika i ostale opštine imaju po 20.000 stanovnika. Vi u suštini imate samo jednu opštinu sa 2 ekipe. A kada biste sabrali taj broj, vi biste dobili 5 ekipa koje bi onda mogli da budu za tih 5 opština, odnosno 4 ekipe koje bi mogle da budu raspoređene i da pokrivaju sve zajedno, da pokrivaju opet i tu jednu opštinu koja nije pokrivena. Suština je da se dobije jednostavno taj dovoljan broj ekipa jer su ta manja mesta uskraćena za pravo da osnuju službu hitne pomoći zato što im fali, ne znam, 5 ili 6 hiljada stanovnika, ali kada bi se gledao upravni okrug, oni bi mogli da dobiju terenske ekipe. Plus, što bi se onda dispečarski centri, izbjeglo bi se javljanje koje se dešava po službama gde se javljaju zdravstveni radnici, negde se javljaju tehničari, negde se javljaju lekari, kažem, ne postoje, razlikuju se protokoli i tako dalje. Ovako bi se svi pozivi za taj upravni okrug centralizovali u taj dispečarski centar i tu bi radili samo i isključivo zdravstveni radnici obučeni za rad i primjenu određenog indeksa koje bi ministarstvo propisalo za urgentna zbrinjavanja. I onda bi svi radili po tom protokolu, ne bi imali po službama da se javlja, kažem, kako ko stigne i da zavisi od intuicije nečije. Da bude jednostavno organizovano. I za kraj, kakvu saradnju do sada imate sa Ministarstvom zdravlja?
koliko su oni spremni da čuju vaše predloge i koliko vam znači to što su se uključili u grupu koja radi na nacrtu zakona? Pa nama je jako bitno da se i naš glas čuje. Da se čuje i glas jednostavno običnih građana, jer zaista mi tamo iznosimo i probleme sa kojima se građani susreću, a opet uključili smo u taj rad i lekare koji su direktno na terenu i koji direktno su suočeni sa problemima koji se dešavaju na terenu. Tako da, kažem, dosta su raspoloženi, prepoznali su našu inicijativu da se donese zakon i ako bi, pošto pretpostavljam da se bližimo kraju, htio bih samo da skrenem pažnju, jako bitno za sve građane cele Srbije, da kažem, pošto se do sada skoro po pravilu odbijalo da se da fonozapis razgovora. Jer fonozapis je jedina stvar koja vam dokazuje da ste zvali hitnu pomoć i dokazuje šta ste od simptoma rekli. Mi smo pre 2-3 meseca na sudu dobili Gradski zavod za hitnu pomoć Beograd. Dokazali smo da je fonozapis medicinska dokumentacija i građani imaju pravo da dobiju taj fonozapis po članu 23 Zakona o pravima pacijenata. Ko je branio fonozapise da se dobiju? Nisu htjeli da daju. Ja sam 2 godine tražio fonozapis razgovora koji sam vodio sa... Bolnica nije htjela da da. Hitna pomoć, pošto oni svi snimaju razgovore, ali vam ne daju taj fonozapis. Uglavnom sad su u obavezi da daju, pošto postoje i sudska presuda, tako da svako ko sumnja u postupke i ako smatra da je dao simptome urgentnog stanja, a ekipa nije poslata, ima pravo da traži fonozapis i na osnovu tog fonozapisa da dokazuje da je oštećen. Hvala vam najlepše. Dejane, pratimo kako protiče i kako će i dalje teći rade na ovom zakonu i nacrtu zakona. Doktor Jeftiću, hvala i vama što ste bili naš sagovornik. Žao mi je što je bila nešto veza lošija, ali nadam se da ćete biti gosti kod nas u studiju. Hvala još jednom.